Kumslo inavi sariki mukuktu muchulani salo ketani kini no mukubidi Ayeghiqha Sutsa Kithe akoto kami pisani sariki mukulaki ashigani salo latest ly Sutsa Kithe no pikiuno Russia gako President Vladimir Putin no agizani salo Chechnya yegilo kugo upana Muslim chiniki laki Prophet Isa Mosque ipikiu hujukiula Muslim chini ki tipo alo Ramzan Kedorov sas ilovena Muslim chini kaku kimte laki Quran ibikiu mave ipi kis shive ipi ado kamitiu Russia gaku president no Chechnya yegi sakpeto Ramzan Kedorov ngo sakpemi kami sas ku alona akumto shi Ukraine ushimi ko sas agushinan kila akkapcha shilwe ipi itage Al Jazeera Sutsa Kithe no pikiuno Russia gaku President Vladimir Putin ye Orthodox Church kukomi laki ke ipi sariki mukulaki ashigani sololo Business Insider Sutsa Kithe no Russia gaku President Vladimir Putin vo aksau kiviu laki Sergei Chemezov na pikiuno Russia gaku ngo Ukraine gaku na agusha kiu hipolo United States gaku kasapa gaku kono agushina nula tamona Ukraine gaku kupuke pusha ye agushi hipo ye Russia gaku ngo Ukraine gaku na agushi kiu liki kumopu agushi hipo na Ayeghiqha agushi akutu third world shike pushinani ipi Russia gaku President kasapa kiviu Sergei Chemezov ye Roser Corporation Company lo CEO co-executive officer lakishani ipi paya agushina nula kupuk no shi Russia gaku kupuche kemi lakike ipi Pono agushi hipolo agushina nula Russia gaku kupuche kiuye ampe kini show shivai ipi itagi pono pikiuno salanomo Russia gaku ngo Ukraine gaku na agusha kiu hipona Ayeghiqha gushi shiveke pushaye Russia gaku na Ukraine gaku ngo United States gaku kasapa gaku ko sasa agushin kiuye Russia gaku na msamoi ipi sariki mukulaki ashigani salolo the Hindu Sutsa Kithe no pikiuno sariki mukulaki ashigani salolo Israeli Defense Forces IDF wushmiokono Palestinian West Bank Territory yiglo bom vesubetsikula Palestinian militant golomi kodolo top commander shichekiu Khalil Magda vekapitivai ipi eno Israeli Defense Forces wushmiokono pa vekapitivekiu a tipoye Lebanon gaku gutula Sidon pugi pivila ke ipi sariki muku agizani salolo Praise Trust of India Sutsa Kithe no pikiuno India gaku Maharashtra State Thane district la sariki chigaso mucholani salolo Biwandi pugila Patma Nagar area la kiptimi lakina pani pushin kiwongna palojiliu lumoveni pi kha thave kiwongna palojiliu na pau private part knife na igona cheve ipi ena tie Biwandi pugila police official lakina sariki muku agizani salolo no shupevai ipi Praise Trust of India Sutsa Kithe no pikiuno ilimiti pouye ampe mukutso shani ipi ena paloji pouye ampe shigilaki ipi ikimu kumaje ye pitsmo liye India gaku yeza section 118 1 kiklona galveni pi khathawai ena tie Bharatiya Nyaya Sanhita mpolo sakpeu lakina shupevai ipi ikimu Praise Trust of India Sutsa Kithe na ayeza kiklona liye galvai kalun phikela pismo sariki mukukini anigini salolo Wion News Sutsa Kithe no pikiuno Ukraine gaku gushmiokono itage Russia gaku capital Moscow pugela bom kami vesuvetse ipi Ukraine gaku gushmiokono sariki mukulaki salolo no Russia gaku capital Moscow pugikdau drone bom kami vesuvetse kiulo Russia gaku gushmiokono air defense system gushna nu peithana Ukraine gushmiokovu drone bom tipoko dola drone bom chekhakiye space kungu chekilona vekamba vetse ipi itagi Russia gaku defense ministry mpono pikiuno Ukraine gushmiokono ashigani salongo anigani salolo new Russia gaku capital Moscow pugila drone bomb puveke kodola new Russia defense forces gushmiokono space kungu chekilona vekamba vetske koye akikihilo hobidi pungu shivai ipi itagi Wion Sutsa Kithe no pikiuno Ukraine gushmiokono Russia gaku Kars region la Russia gushmioko sas akumtoshi agushil kiu video footage jutho aloku tu social media lana akhalo klhave chini ipi itagi Russia gushmiokono Ukraine gushmioko pana Russia gaku Kars region lana hapinya na igona pukapcha chini ena igona akumtoshi Ukraine gushmioko sas salak pes alka kive kliani ipi itagi Russia gaku mi blogger lakina shupekiuno
Sahiki sugo agezani solo lono ishik tolo Russia gaku Kursk region hipolo Ukraine wushimyoko Russia wushimyoko sas agusha kyu hipo dolo Ukraine wushimyoko akotoshi plache kyu akapuk bomna shipsavets kyu gongno Russia wushimyoko Ukraine wushimyoko sas tosla toi igona akumtoshi agushimla vai ipi Itagi Wion news sa gitino pikiuno Ukraine gaku no ovekyum pe kolongmo itihi panong gaku su shopen kyu gongno sala ki pes drone bomb wushinanu tomo mla pelcheni eno tishkyu vechona toslongno Russia gaku wushimyoko sas akumtoshi agushil cheni ipi Ikimo igin kyu sala ktoloye panongna akumtoshi Russia wushimyoko sas agushil nan kemokela pimlana pe ipi Itagi Wion news sa gitino pikiuno itihi Russia wushimyoko na agushinanu dola akumtoshi peital chekyu Ukraine wushimyoko launa missile bomb vel chekyu likhi shwai ipi itihi Russia gaku yepikana akupugusha kyu panong wushimyoko pela amkok thshana amkok thulana kiji thavena Ukraine gaku phivila pana Russia gaku guthuko sishopen ki wangno puveni pi akupugushwai ipi itihi Russia gaku wushimyoko na Ukraine gaku ahu energy infrastructure ko ship service nena putona alhoku to ballistic missile bomb vessels cheni ipi Ukraine Air Force wushimyoko dola commander sha kyuno pikyuno Russia wushimyoko no new Ukraine gaku infrastructures ko kdau bomb kami vessels kyulo Russia wushimyoko vu missile bomb kthungo drone bomb mukutso dola mukupungu ye space kungu chekilono ningo Ukraine Air Force wushimyoko no air defense system wushina nu peitano vekmba vese ipi itagi Wion news sa kiteno pikyuno Ukraine gaku wushimyoko no Russia gaku Kursk region hipolo Russia wushimyoko sas akumtoshi agushilwani eno Ayeghiqha square kilometer kekani lakina akesho luvets kimo Russia wushimi kamina Ukraine gaku phugi lakhi New York ipikyuge Ukraine wushimyoko launa luvets ipi asa kiteno pikyuno Ukraine gaku la aphugi lakhi aje New York aketoi United States gaku New York state lage New York phugi lakhi ani ipi Sarikhi mukukini anigini salolo Wion news sa kiteno pikyuno ovekyu anikhilo Israeli Defense Forces wushimyoko Palestine Hamas terrorist galum podolo ato shichekyu Ismail Haniyengo Lebanon gaku Hezbollah galum yodola commander laki shichekyu Fuat Shukar bomna vekibiti gongno Iran gaku yepika ye itihik tolomo Israel gaku show igona amlokemo vai ena kuku dolomo Israel gaku show amkulunyana akapugusha pe ipi Tigamuno akoto na Israel gaku mi kongo Middle East yege gaku kola agaku mi timi tomo na panong lo agloku no kahana ngwa khani ipi panong na kumsikyu na salanomo Iran gaku na Israel gaku show amkulu kepusha ye Palestine Hamas galum mi kongo Israel gaku na agusha kyu hipono Middle East yege gaku kumsu dola agushi kiji lakhi ipegnani ipi Tileno itagi Iran gaku sakpeto Ayatollah Ali Khamenei no pikyuno New Iran gaku na Israel gaku show kuku dolomo amku ye lumasa putsai ipi eno shupevai itagi asa kiteno pikyuno Palestine Hamas terrorist galumi ongo Israel gaku na agusha kyu hipo ye Middle East yege la agushi kiji lakhi kugulhope mon kyu gongno United States gaku Secretary of State Shakyu Anthony Blinken na igona pakatsa cheni ipi eno pana Qatar gaku yepikango Egypt gaku yepika sasa akakupsa shana Iran gaku pela Israel gaku show amku lupemonya na igona pakatsa cheni ipi eno Palestine Hamas galumi ongo Israel gaku na agusha kyu hipo tave pen kyu gona igona pakatsa cheni ipi ikimo Palestine Hamas galumi ongo Israel gaku na agusha kyu hipo na adoksha lukeputa phe ipi Sarikhi mukukini anigini sololo tribal media sasa kiteno pikyuno Kadani kini na mukubidim pe hipolo ovekyu ki chekha ki solo anigini sololo Manipur state Chandel district la Chakpi Karong town la Naga Gushmi NSCNIM kona kuki zomi lakhi kalvekyu Sekogin baite Reverend Thongam baite nupuye panongna pakha thavekyu alona ikiphevena panokila kigide povai ipi paye ti jangnum village nogami lakhi ipi Paye Tingnopal district la Kukizo village volunteers umi lakhi ke ipi Chandel Naga People's Organization CNPO mpongo Kuki inpi Tingnopal mpono Memorandum of Understanding ipi kyu kaku lakhila kumsa jamchi suvai ipi
KNAB Kuki National Army Burma ovu custody la khata pepa kyu naga wishmi NSCNIM tim kini ge akpuna kumo kahana iki phivena akila ki de poveni pi kha thawai ipi amkok mana akupcha shil kyu lo kha thawe kyu khlona ningu kuki zo mi kongo naga mi ko dola ishimna alau akpuna kumo kahana kumcha khni pi kha thawai ipi itagi KNAB Kuki National Army Burma ipike walumi kolo spokesperson sha kiuno sarikhi mukulaki ashigani sololono shupe kiuno ningna naga wishmi NSCNIM tikma galvena kama kha thawe kiuye ningo KNAB Kuki National Army Burma walumi kona ithamoi tie ningkumla kumoi ipi report sa lakhino pikiuno NSCNIM wishmi tikma ye khetani kini na mukup dimpe Myanmar ga khula Pro-Democracy PDF People's Defense Forces golom yokono Manipur go thu phivila Myanmar junta yepeka wishmi ko kem lakhi asala bidi dola capture shikiulo Myanmar junta yepeka wishmi timi mukubidi People's Defense Forces PDF golom yoko gizla surrender shibeke ko dola kumagi agikiu lono dilena panong na galve kiu lakhi ke it tumaye PDF People's Defense Forces golom yokono galve kimu NSCNIM kona puluksa kiuna kumaye KNAB Kuki National Army Burma golom yakona kuma galvena panong kasadila kuma khathave ipi itagi asa ki tino pikiuna NSCNIM wushimi tikmaye PDF golom yakona NUG National Unity Government golom yakotsvai ipi itagi NUG golom yakona pikiuna salanomo NSCNIM kona Myanmar junta wushimi ko kupumo ke puchaye kumaye iki pevena ki de poveni pi khathawai ipi itagi asa ki tino pikiuno Manipur states la meitei mi ongo kuki zo mi kona agusha kiu hipolo Manipur chief minister no pano meitei mi ko sapu kiu ena agushina nulo pano meitei galo mi ko kupu kiu cha to khona pana audio video clip la pikiu tipo athalo kalhawe kiu vechona Supreme Court na ithivai ipi kuki zo MLA timchirina complain ka ko Supreme Court la yeswai ipi panong no pikiu no achipiu khakha shivena Manipur Chief Minister Galve Masai ipi issue sa Kithe hipato nong kamjishkim thi